Кумановци и Кумановке, здраво живо, продолжуваме с нашу емисiju за наш град Куманово. Имамо за прв пат у овој серијал едну господја, Душка Гиевска, уметничко име Дуња. Добро ни дојдеште во емисiju. Да. Зашто уметничко име Дуња, по кој повод? Па, за моју среќу имам многу контакти с писатели, од нима сам ga добила тој, задни 25 години од Србију, Хрватску, Црну Гору. И за нима, од нин аспект, не е уобичаено Душка да биде речена Душка. Они тој по автоматизам им доваѓа Дуња. Ја право паралелу да не ме поврзува со оној чувену спикерку Дуња Фингевалд. Да, Дуња Фингела, да, знам го. Меѓутим, не, затоа што знам барем још 5 Душке, Душанки и тако дале од тие простори, кои што са... Обраќава им се с Дуња, никако Душка. Изваредна новинар е била Дуња. Како не, сеќам се ја од Она е попладневна програма на Београд. Да, нарочито неделни програм правеше, многу убав. Многу се угледале луѓе емисија. Како не. Имаше у тој време добри емисија и на Београд и на Загреб. Ама така, гледал и само Београд и Загреб, немаше још македонска телевизија, да. И за нашу среќу многу убави работи видуја смо. Да, чувени Оливер Млакар. Како не, Оливер Млакар, па тие емисија, па тие серија Црни снег и овој кад цел град беше празан, сви се прибрале дома да гледав и смо ги гледале со задоволство. Задоволство огромно. Кажете ни, Душке, ви куде сте израснале у Куманово, кој дел? Па јас сам родена и сам до мои 30 години живела, тоа е било улица Илинденска, мој број на куќа е бија 54, тоа е било до дол. Така. Звано до дол. Дури са ми викале мене Душка куде дол што седи. Меѓутим, 76 годину Куманово га задеси една несреќа која што не го опфати цело Куманово, ама нас само не уништи. Поплава беше. Поплава стравична, у 3 сат на пладне се стамни како 12 ноќ. И кад рече носи вода, што да ви кажу, за мене лично најтрагично куќа и ствари све се купува, меѓутим како последица на тој поплаву почина мој татко, кој што не можеше. Прво 3,5 сата е бил воду студенот, а тај вода не само што е студена, тај вода бучи, тај вода удара. И он беше угоден човек и не мога тој да го издржи. И така. Ви сте имале убаво детство, дружили сте се. Еве ми ќе покажеме некои слики од вашу генерација кога сте почнале у школу. Зборили сме многу пати дека таа школа била многу важен репер за развој на вас. Покасно. Тачно. Јас сам учила у школу Кочо Рацин, која што беше у зграду на гимназију. Еве го слика. Да, и после тоа одма продолжи гимназију у истиот објект, така и да многу ни беше убаво. Многу беше убаво да се иде у школу, да се дружи, носе смо кецелје, црни, сви бемо исти. Имаше и многу имутни у наши кругови, имаше и многу сиромашни, меѓутим не се осеќаше тај разлика. И многу сам среќна што е такој, и многу сам среќна што сам една генерација која што денес ќе се поштуемо, за разлика што гледам од млади на мои деца, с телефон стан до стан договарав видување и дружење, а ми смо немали ни звона, ни на врата, ни телефони. Појдеш куде другачко или другара, улазаш и бидеш пречекуван. Или ти дојде свако време. Ајде да ги спомнимо твои другари и другачки дека на слику. Викате... Па со задоволство сакам да го спомну, рецимо, мој учителку Лилјану Даштевску, која што беше толку многу убава и толку многу убаво се облачеше, да ми, деца, бемо очарени од њојну убавину. И она, веројатно со њојан тај надареност, тој Божју дарбу с убавину, она ни наметна на свите у генерацију чувство за убаво. И ја немам другара и другарку од генерацију кој што е некако негде испод ниво, него смо такој некој над ниво. Плюс што речимо сите се углавном образовани, високо образовани. Еве саков дека да почну по некој ред да го спомну. Еве го Благица Шеки, звана дугогодишња рукометарка
Иначе вработена беше у ангроснабдител на време, сак е покојна. Да го спомну Раду, беше Крстевска, после бидна Даштевска и она, исто добар коментар. Пред известно време почина. Пред известно време почина и она. До њума е Наташа Алексовска, девојачко, сак мислу дека е Стојмановска или тако нешто. Исто врван рукометар и добра личност. Лидија Величковска живи у Скопје. Она е некакъв инженер, има држи некоju енглеску фирму и така дали, до ден данас ке работи, затоа што вика не ме пуштав тија енглези. Еве го Гордица, звана Величковска, сега Ничевска, мислу, позната Кумановка. Доле Верка Богоевска, сега Младеновска, на Кочу, жена, познати Кумановци, мислу, успешни људи. Лилјана Паневска, за жал и она отиде негде у Хрватску, се одаде таму, почина. Да ги спомну од мушки, Трајче Бабановски, мислу дека е познат наш сограѓанин, инженер. Па после Блаже Стојчевски, исто успешен дечко кој што заврши факултет, беше, па мање више 90% се завршиле факултет, ми тие 10% јас падам у тие што немам факултет. Меѓутим, има едну убаву среќу. После средњу школу јас се одма запосли у Скопје, у представништво на Застава Крагуевац и имаше многу добру плату, така да като размислуваше дали да студирам или да продолжу да работу, рачуница искочи дека ми се исплати да работам. Сега идемо на следеќа фотографија. Овдека 58 година пишуе, 4 јуни, тој пред да заврши школска година. Да. Тој се собирале у па углавном смо се така и сликале. Так смо се сликали, иначе многу сликање не е било уобичаено за тој време. Така не е имало многу фотографии. Не, два троица беа у Куманово, да. И сега во слику да не го прокоментирате, исто овој се другари? Исто тоа е оделение, тоа е сликани смо у Соколански двор, специјално смо отидени затоа што Соколана како монумент, како зграда, како објект беше задоволство да бидеш таму негде около, да го некако одбележиш тој и еве наша учителка имала сенс и не одвела таму и види се по слику дека сви смо биле скромни, едноставни, многу. Да, около Соколано зеленило. Да, да. Ово е с некои капчиња. Тоа е на оној, правеше се карневал. Карневал у школу и парада карневалска, второ мајска парада карневалска. Да, кој го организираше, учители и учителки? Углавном школе, учители и учителки, а наша учителка поради њојна инвентивност да направи тој некои си сунцокрети, сончогледи, да ги преведу на македонски. Тоа се исти луѓе на овој слику? Да, углавном тој се исти луѓе, да. Тој се исти луѓе. Многу убави спомени. Сега, ово е многу битно да кажеме, ви сте имали афинитет за многу работи. После ќе кажеме дека добро пишуете поезију, овдека сте улогу на певач. Да, да. Кој песен? Па у тој време сам појала, речемо, од Радмилу Караклаиќ. Она беше популарна и имаше културно-уметничко друштво Илинденсак, што е градска музика, така имаше свој секцију за забавну музику и мислу дека еве видив се луѓе кои се свиреле Боре Грк, Миле Фирц, Борче, доктор, рентгенолог и тако. Мислу такој една фина. Миле Фирц е бие изварена гимнастичара. Да, и гимнастичара, ама и гитариста. Да, тако да мислу беше задоволство да се биде член на тој. Ово е некој јубилеј бие дека што сте. Да. Пред крај на годину праве смо концерти. На крај на годину. Јас сасвим случајно овај слика останала, иначе имала сам и пуно други слики, али ништо не сум. Радмило Караклаиќ, кои сте ги певачи сакале да ги поете и ден данаска и у тој време? Па рецимо со задоволство го пои Лоло Новаковиќ. Чак мислу дека, или са ми кажале да речу, дека е многу сличен глас имам на Лоло Новаковиќ. Сега во не е куртуазија, важиле сте за едно од поубави жени у Куманово тој време, дали? Па добро, да. Еве, овај слика го тој кажуе. Да. Имало тој време убави жени у Куманово, еве Ленче, што е работала на Ланга. Да, Ленче. Може да ни кажете кои се биле поубави жени тој време?
Pa recimo Gordana Dilindarska, Sake Sarić, na sestre Kerke Sarić, Rosana i Marijana, majka, jedna od poubavi žene. Lenčina Langa, što go spomnaste. Violeta, što je sopstvenik na Inventu, butik, jedna od poubavi žene. Ima puno tideni u Skopje, što ne Satuja, recimo Svetlana Indovska u Novi Sad živi isto u zboru za moju generaciju. Za tu moju generaciju. I malo je mnogo ubavi žene. Učestvovali ste nekad na Miss na Kumanovo ili ne? Pa ja sam 1 godinu izberena za prvu pratilju. Ja nećeše da učestvuju nešto, što znam zašto. Da, beše prva pratilja. U Kristal, a Miss beše tu godinu Magdalena, taga beše u Narodnu odbranu raboteše do skoro, mislu da je penzionirana sada. Taga beše Antevska, sad ne sam sigurno zapisala. Znate što je prošao u Kumanovo? 40. godine, to je pred rat odmah, imalo mnogo ovi žene, ali go mnogo zborio дека една од најбави жени ден денеска као останала ги упомен, Мица Бирбашка. Da, ona je povozrasna, ona može majka da ni bide na nas, ona je majka na doktor Borčeta Birbaša, Docevski. Toliko li je bila ubava žena? Mnogo beše ubava i u starost beše mnogo ubava. Duri priznavam дека svi smo mi posakuvali, ako doživimo starost, da bidemo kako tetka Micu. Neverovatna ubavina, svi te crte na lice savršeni. Nešto lik na Elizabeth Taylor. Tako je. Da. Međutim, ja znam za još jednu ubavu ženu, koja što je dandaneske živa i ja mislu дека zaslužuje da bide spomneta, Divna Firgova. Divnica Firgova, karamfilska devoječka. Dobro, koliko godina ima ona sada? Pa ona ima negde nad 83, 4-5 godine, tu i negde, međutim, jedna od poubavi žene. Ajde da vidimo, da go najdemo pa da go pokanimo da zbore. Ne je lošo, ona ima bogato iskustvo životno, cel život je živela u Kumanovo, inače bila žena na Firgu, ovdje Kanovija Gligorijević. Dobro. Na Gligorijević i na Peru beše žena, Dragivu beše dever, ubavo se sećam, ima sina Tomislava i kerku Macu, Margicu, toliko znam, ništa poviše ne znam, ali kad go vide posljednji put, ubavo mi izgleda za njojni godine. Fantastično mi izgleda za njojni godine. Koja je ova slika? Ova je slika sa moju drugačku Macu na ploštata Gršanj. Evo, to imaše nekoja si manifestacija, pa evo Bina. Bina, kod je sve što je dom na kulturu, tu imaše nekoj red na prodavnicama, ovo je pred nekoj Dimčerebica prodavnica, pa tu i pred Dimčerebicu najčesto prave svabinu, ploštaci beše prazan, kako što si beše, narod puno, vrije, pazar unutra pozadi, zatvoreno, ne pazar u prostor na Sagršen dom na kulturu. Od 2 strane se ulazaše, to je provod. Dobro. Ovdjeka vi ste u društvu sa... Moji drugari, da. Pa ovo je Levo Bube, pokojni, to mi je bio čak i komšija, ovo je Kole Cvikeraš zvani, čuveni Kole Cvikeraš, Andonovski. Kole na Biljanu muž. Da, Biljanu muž, da. Tako je, da. To je bilo moje društvo i... Kako je bilo druženje tega? Kuda ste iskačali u Čaršiju najviše? Korzo. Korzo je bilo glavan prostor kude što smo se družile, kude što smo vodile ljubov, kude što smo iskažuvale društvo među drugarke, među drugari emocije i smo iskačale bez dinar pare i smo se vraćale bez dinar pare, sretni i zadovoljni. I kad vi se dopadne nekoj bećar, i kad mi se dopadne nekoj bećar, mi to što zborimo, kao čak ne smo bile ni, s pogledi se razbirali. Ispašujete ga ko je od koju familiju? Odmah smo se znali svi. Mi građani smo se znali svi. Zemljotresnik je pomuti malko rabote, pošto mnogo dojdeva od Skopje trga. I dojdeva ekstra momci, ekstra devojke. Konkurencija. Konkurencija. I počnava da se pravi važni. Međutim, mi pa Kumanovci ne bi bile Kumanovci ako ne umemo da se odbranimo i gi pobedimo. Priznavamo da kad smo gi pobedile. Međutim, vidite dečko, recimo, tak dojdeva ovi Ernestorovski armarče dojde na Strašu i na Lenče. Ona je Sofronijevska saga, beše dlego vreme predsjednik na sud u Skopje. I tako je puno dojdeva. Međutim,
mi se držimo Kovanci, ne popuštamo. Ali oni sakav da fativ nešto naše, i dojdevaju u školu i u gimnaziju dojdeva, sakav da pravi vlom, međutim ne popuštamo mi. Ne smo se dogovarali da imamo neku strategiju. To je išlo nekako spontano, po automatizam, zato što, eto, mi imamo tu i borbenost. Ali Kumanovci se bili uporni, moj tatko i drugi su mi kažovali, vika, kaj ti go neku devojku zasakam, ne se otkажу, vika, mora da go ulovi, vika. Da. Ali način na lovenje je bilo, na primjer, sa spogled na korzo će ti stavi do znanja da mu se sviđaš, zboru da aspekt na žensko. Dobro. I sada ti znaješ da kad taj te pikiraje, da reču prosto kumanovski. I samo te čeka da si pojedeš doma, ne sme čak ni na korzo uvek da pride. Zašto ne znaje, možda ti je brat tu, možda ti je neko, pa i roditelji sa šetale, naši roditelji sa šetale na korzo. I te čeka da si pojedeš sak. Da li ke si pojedeš sama ili ke pojedeš sa drugačke. A ti ako očekuješ da ti pride, sve ke napraviš da si pojedeš sama. I on pojede po tebi. I on pojede po tebe. I sad, recimo konkretno ja, korzo tu je, sagršan komitet, mi smo ga vikali spomenik, park će spomenik, i ja po Ilindensko asfalta gašan, jedini asfalt u grad Kovanu, pojdu. Ako ne me stigne do Šerkovi, ići neka ne povađa. Nek si se vrati doma. Nek si se vrati, zašto natam zabranjena zona, ne sme do doma da ide, dok je blisko do mene. Čak ni do Putinci ne sme da ide, nikoj. To je ne se kažuvalo, to je se podrazbiralo u toj vreme. Tako je. Tako smo se ponašale. Evo, ovo je slika od rukomet, mnogo interesna, vi ste bili uspešna rukometarka. Da. Ženski rukomet je bio mnogo jako Kumanovo. Pa ima je uvek. Ovu godinu slavi 90 godine jubilej, goljama istorija. Kako ne. Međutim, mi smo imali sreću, konkretno moja generacija zboru, što Slave Simonović na nas ne beše klasan u Kočaracin od 5. odelenije. I on si ima čovjek takvi porivi, inače beše mnogo dobar kako čovek, i odmah formira ekipu. Naravno, ne samo od naš klas, ali naš klas beše najviše zastupen, naravno. Tako je. I eto, to smo tu, tak dobimo trenerke, zbog trenerke smo se slikale. Evo da mi kažem deka koji sa na sliku. Prv put smo dobile trenerke, evo gu Verka Bogojevska, evo gu Blagica Šeki zvana, Margarita, isto součenička koja što prestana u toj vreme posle da se bavi, Ljubica, na doktora Angela, žena drugče, ne znam kako da go opišu, naravno ja, evo gu Surgunka je tuja, pa je ova jedna cica oficirska kjerka beše, pa Blagojka, Bog da go prosti odamne počinata, pa Olgica, Olga, ne znam kako da go objasnu konkretno, pa Rada Krstevska, pa Desa, sak novije dve osobe sam im zabravila imenja. Mnogo odamna beš, za nesreću nemam ni datum pišano, ama tu smo bile negde... Slavko Simonović, trener je mnogo работая za rukomet i ostavio je golem trak. Znam. Kakav čovjek beše Slavko? Dobar i mnogo discipliniran. Mnogo tražiše disciplinu. On sakaše tako i da se našali, pošto nije bio klasan konkretno, recimo, ili tu generaciju je vodio, on je smetaja za svoji deca, pošto on imaše 2 sina, a ženski rukomet uglavnom vodeša on. Ali rad i disciplina je moralo da se poštuje. Inače, drugačije ne biva i naravno rezultati su vidljivi. I ostanale su golemi tragovi od njegovo rabotanje, ne golemi tragovi, nego baš dobri rezultati. Što ja, recimo, lično za sebe možu da kažu, deka ne sam ostanala do kraja tamo. Od nekoj lični pričine, intimni. Možda se gordejemo, Slavko je bio, pa poslije Dimitar produživateljski. Da. Mnogo smo imali dobri treneri u rukometu. Tačno, i dobri rukometari. Ova slika je mnogo interesna. Mislite na ovu i desno? Na ova. I ovu i levo. Da, pa to je isto naš klas, to je negde 7. odelenije. Odeka učitelj ili profesor? Profesor Slave Antevski. Što je predavaja Slave? On je predavaja biologiju, međutim, tak nemaš ono strogo samo sa klasnoga gdje se slikaš. Doživljaj beše sa svakoga profesora da se slikaš, pošto mi bemo mnogo silan klas, tako reći ne i malo ni dobar učenik. Ili odličan, ili mnogo dobar. Osnovu ima smo mnogo dobro od Ljiljanu Daštevsku i mnogo silni učenici i svi uspešni. Tu nema
Vikam vi dvojica nema što ne sa fakultet završili, što recimo za našu generaciju to je golem uspeh. Akademski građani. Da, akademski građani i uspešni ljudi uopšte. Ovo je kad smo bile na pripreme sa rukometu Dojran. Da. Sada ovo je pred gimnaziju? Pred gimnaziju, da. Ajde. Pa isto, ovo je sa profesora po latinski Borisa Vramovski, koga što smo ga obožavali. Svi smo ga obožavali i ni bilo zadovoljstvo da se slikamo sa s njega. Na zadnji ulaz na gimnaziju. Recimo, nezaboravno je njegovo prvčasno ulazanje po latinski, ulaza na vrata i počinja. Gaudeamus igitur, mi nemamo pojma što znači, prvi put se sretnujemo i mi počinjamo da mu čuhamo ruke. Prosto profesor ulaza za spojanje. Možete da zamislite koje je to zadovoljstvo. Kakav je bio odnos profesor-učenik? Mada mi smo imali ogromno poštovanje, čak i strahopoštovanje od profesori. Ali kad se nekoj takoj postavi, automatski on ti stvara prostor da možeš ti da budeš komotan. I svi su vikali latinski, mrtav jezik, težak jezik. Na nas nije bilo zadovoljstvo, sa dušu ga čekamo da dojde profesor Borislav Avramovski, da imamo čas po latinski. U gimnaziji imamo mnogo dobri profesori. Čekaj da prokomentiramo ovaj slika o gimnaziji, ili ovo je? Isto od gimnaziju. Koji sam je? Pa evo, recimo, to je draga direktorka Marija Rilović. Draga direktorka na gimnaziju, koja što mušlovu beše bojno lice, pa negde otide u ne znam kude, negde u Hrvatsku otide, poradi službu njegovu. Isto profesor Antevski. Nažalost, puno mnoji ovdje drugari sa počinati, jedino Jagoda Tomovska je živa, Sagašnja Tomovska, taga beše Nakjevska, Vlado doktor pokojniček, Malinska, Violeta, mnogo sa počinali. Mnogo sa počinali, za žal. Mnogo dobra generacija. Silna generacija, vikam mi. Ovo je da ne je u Dojran? Da, u Dojran isto na pripreme. Mnogo se išlo u Dojran, porodno gimnastičari su išli, to je baze bilo tamo. Da, međutim, Partizan, kako Partizan. Da, Partizan imaše svoje prostorije u koje što, recimo, čekalo je sa gradovi pored kad im se dozvoli prostor da ima, da gi koristi tije prostorije, imaše tereni i mi tako u to vreme samo na taj način smo mogli da otidemo na jezero, da se razberemo. Roditelji ne vodim, kako, najdaleko do vruću vodu. Da to je Partizan, Jakov Stanković mnogo je rabotao. Da. I drugi ljudi. Ovo je sa vaše slike? Lično moje ili na moje drugarke. Ajde da gi kažemo drugarke, koji su ovdje? Pa recimo, ovo je Violeta, moja draga drugarka od deca, cel život sam ga provela sa s njima, sagašnja inventana Solara Kiru supruga. Ovo je Violeta, isto Violeta koja što, ja mislim da ni ona ne može se prepoznaje ovdje koliko je to razlika između tije vremenje i sagašnjo. Bankarska, činovnička, saga penzionerka. Ovo je isto Milica bankarska, ona već mi je i rođaka. Da. Tako je. Mnogo bove slike. Isto Violeta. Violeta... Ovo je podsjeća na Brigitte Bardot. Da, međutim Violeta. Ova je Violeta. Tako je. Od rođenje imaše nekoj urodeni, nekoj maniri, nekoj darbe za kreativnost, kompletnu kreativnost u svak pogled na život. I ona mnogo ima vlijanije na naše društvo, zato što, na primjer, iskačamo večer, na primjer. Ali iskačalo se samo subota i nedelja. Drugi danovi, što se ukrademo od školu, pa ostavimo tašnju kude slatkara ovoga, kaži ga... Osmana? Ne, mi kude Osmana ne smo išli. Tak beše Ploštace, vikaše slatkarnica, ovija Torbeši. Aha, dobro. Do bivšu vojnu menzu beva. Tu ostavimo tašnje, napravimo jedan krug takoj na brzaka i to i ne idemo u onaj red kude što ide kordon. Mi od okolo gi zajdemo da vidimo koja je tuja, koji ne je tuja. Zima je tašnje nazad i roditelji... Poušili malo bećari ili devojke to vreme ili pola je bilo? Pa mislu da je bilo pola. Ne je bilo, ne je preovladovanje nikoj. Međutim, ovo je za Violetu, moram da ga kažu, imam moralnu odgovornost, zašto je bila golem drugar i golem čovek. Ona je direktorska kerka, da ga bila, i ona je imala sve što je posakala na namu, beše tatkovu direktor. I sad ja sam pošla, recimo ova koji sam rešila da iskačam. Ama ona je rešila svi da bidemo u plavu. Pa Violeto, pa nemam plavo. Devo to tera? Imaš plavo, da. I ona izvadio od njojnu garderobu,
ona izvadi. Ovo je Zoja, moja drugarka, koja što je Skopljanka, s njom sam rabotala dlgo vreme, ona beše glumica u isto vreme. Međutim, i ona je počinata, za žal. Tako je da mnogo mi je teško kad moram ovije rabote da gi gledam i da gi... Sve, pa dobro, to je sa spomeni, dragi, nezaboravni. I Violeta ne obleče svite u plavo i kad si dojdemo doma, mi sakamo kod njom da si gi zememo našija ljišta i da vu vratimo na njuma, a ona vika ne, nosi, mnogo ubavo ti stoji. Mnogo ubavo ti stoji. To je bila Violeta, jedno golemo srce, I ukus imao. Mnogo ukus i do dan danaske, mislim, vidljivo je, poznato je, celo Kumanovo ga to je znaje. Pa to je se slike uglavnom nešto... Čekaj, ovaj slika... isto s Violetu, ovo je sakam da ga kažu, ovo je taj del na Kumanovo. Ovo je del na Kumanovo, ovdje beše kuća, i još uvek postoji kuća na semejstvo Slave i Slavčo profesor i... Ajde da žena mu Betelčanka, kako ovo imeše... Dobro, ne može se sjeti u momena. Sve vi kažu, to je Treća Makedonska, prva, vtora, treća kuća od levu stranu kad idete od semaforiji. Dobro. Goce Delčev. Sad je samo kuća, ništa od ogradu nema. Tak beše kuća mnogo unutra, međutim, zaradi bulevar sve se ovo je srušizao da se proširi i do samo ti kuću je došli je trotoar. Tako je. Ajde de, Slavčo. Dobro, ne... Kesenoj. Žal mi je, zabravi. Ovaj slika nepoznatljivo sedenje na Zče, kao što ga vidite. Ne, ovo nije na Zče. Ovo je isto moja Violeta drugačka, Maca i ja. Tak u toj vreme u nekoj trafike se prodavaše lep. Lep. I u našu malu samo što go turiva trafiku, da ke prodava lep. Međutim, toliko mi beše atraktivna taj trafika, toliko ubavo izgledaše za naši tija vreminja i mi sakamo da go, odbeležimo, sednamo na njuma da se slikamo. Mladost, ludost i što da bi... Ne kažemo tvoj tatko i majka otkud je se, što se rabotale? Moj tatko je roden od Agino selo, samo je roden u Agino selo, život ga je proveo u Skopje, inače rabotaje u Mlin Balkan u Skopje, pa kako uspešan mlinar bez nikakvo obrazovanje, međutim od rabotu steknato iskustvo, gazda na Manuševi ga prezeme kad reši 44. godinu da ga oživi mlin u Kumanovo, Manušev, i ga povleče njega, dovede ga ovdeka, ma čekaj, ja imam djeca, ženu u vojnost, sve ke dovedemo kuću, ke ti dademo i ti ke rabotiš tu ja. I ja sam ga sve to je mnogo ubavo objasnila u ovaj roman, zato što mnogo mi je interesna njena prikaska na moji roditelji. Uvije slike me podsjećav porano kako u Rimu, Paris. Pa tako je bilo. Pa ovo je beše prva naša ekskurzija u Zagreb. U Zagreb. Sa Drugačke lijevo? Sa Drugačke, da. A ovo je isto u školski dvor. Dobro. U školski dvor, isto moji Drugačke, evo Gunada. Ovo je bila mnogo silna učenička, Dragica Stojilkovska, prosto nepravedno je bilo da nego uspomnu. Tak Stojilkovska, a sada je Stefanovska, živi u Skopje. Jedina od naše generacije. Ovo je u gimnaziju? Da, u dvor na gimnaziju. Vidite koliko je bilo doživlje. Mi se slikamo, cijela gimnazija. Čekaj, ovo je pozadnji, vi nešto se slikate, drugari pozadnji od školu. Svi drugari, da, to je bilo mnogo redak slučaj da dojde neko u školu da ne slika. Slikanje je bilo na kraju na školsku godinu. Koji vas to u drag spomen profesora od gimnazije, da ne kažete? Pa da vi kažu, puno ima. Ali recimo ne možu da negu spomnu... Sveta Avram Predvaljevi, fizički? Mene ne. Mene najdrag spomen mi je ostavila Mira Maneva, profesorka po makedonski, zato što ja sam pokojna. Ja sam i tak imala afiniteti prema čitanje i pišovanje, a ona umeše da ne natera da čitamo, da... Što recimo ne je bilo toliko uobičajena pojava da se čita cela kupna lektira, pa plus nešto da se pročita, pa još sastav da se napiše, pa taj sastav da bude čitan među klasovi, po celu, na primjer, ako sam bila 3. godinu, u svite 3. godina se pročita moj sastav ili na moju drugarku, zato što smo imali silni učenici. Udeka?
To su uglavnom moji slike. Glumice. Moji slike koji što sakaše da gi pravi pokojničo Gerko, slikar. Foto Gerko. I posle Predrag Ristovski, Rivijera, Foto Rivijera. Oni me vikne, smo od ulicu ja provađam, oni me vikne, ajde dojdi da te jednu sliku, pa i malo i tija u rameni slike što su stojali u izlozi. Сега дека да покажемо овие книги, ви сте имале неверојатно дарбо за пишување. Колку книги имате напишано сега? Pa ja imam, recimo, konkretno lično 2 zbirke samostojni, zbirke poeziju. Pošto sam, recimo, isključivo pišovala poeziju, međutim, u vremето, kad ja pišujеше poeziju, ne беше baš tako lako da se izdaде zbirka. Ne samo lako, skupo. Mnogo беше skupo. I ja mislеше дека to je privilegija na nekoj si mnogo golemi ljudi, bogati ili što znam kako sam ga to zamislovala. Međutim, moraše, prosto osjeti potrebu дека moram, a imaš i silnu podršku od semejstva, tako da gi izdaде ovije 2 zbirke. Što ste najviše pišovali? Pa da mi kažu, ljubavna poezija uglavnom. Uglavnom ljubavna poezija. I duša. Duša na svak planu života. I sam do penziju pišovala isključivo poeziju i moja prva pesma počinja od 1962. godinu Za sreću sačuvana. Kako je glasila, možda ne ukažete? Pa ja mislu дека je ovdje kako imam čak i objaveno. Da počitate da nas pita. Например, мислу дека е прва ali ipak ќе го прочитам Тивка љубов. Затоа што стварно е прва. Тивки се средбите во оваа пролет, мајни ги шири жилите, постојана под врбите да молиме љубов. Дај ми го сјајот на зелената боја што во тебе се крие. Пушти ја песната со крик. Сакам сега да умрам, среќна дека те љубам. Тивки се насмевките по коридорите на училиштето. Тивки се погледите помеѓу црвената и зелената боја на високите црни закачалки. Тивко те сакам, а барам бурна љубов, како тебе и зеленилото во пролет. Да. Ова книга носи наслов Љубов или грев. Ова е последен мој роман и морам овој да ga кажу, дека кад остана у пензiju, moja ќерка, мој муж ме знаев која сам и ми вика што сад ти ќе правиш кад си пензионерка. Викам не знам. Не може да не знаеш. И наравно, поради njom има smo компјутер. И она вика ти ќе се малце занимаваш с компјутер. На забаву. Пошто ја не сам особа што иду по комшије, не сам особа што иду по продавнице да виду колко е скупо ефтино. Тако сам живела, работала сам у општину, цел работен век, после Скопје, после U opštinu Kumanovo? U opštinu Kumanovo, upravo za prihode. Da, i tamo sam ga dočekala i penziju. I sada treba da mi se najdu mesto gde što će se najdu sebe. I ona mi vika kompjuter i ona mi otvori mene neko profil i ja nemam pojma što se to i dešava. I provađa neko vreme, ona je inače muzičar, violinistka, ima svoj angažmani. I dojde neko vreme i mi vika što bi na tvoj profil? Pojma nemam, vikam što treba da bide. A mamo ti treba tu i nešto da otvaraš, da vidiš. Ja ne znam, vikam to je da robotu. I ona tak i mi najde nekoliko Facebook grupe u kojoj što se pišuje poezije. Pa eve ovdeka si bre, eve ovdeka si. I ja se toj nekako začlanu i se to je toliko brzo ja toj uklopu za divno čudo na celu moju возраст, tako da ja ne sam od onije stari ljudi što vikam дека Facebook upropastuje ljudi. Ne. Ako te se opredeliš za nešto što je pozitivno, što je korisno, što može da ti stvori prijateljstvo, što može da ti dade priliku i pričinu da si iskažeš ono što si, uopšte ne je štetan. Znam дека mnogo pišujete za ljubov. Pišuju. A bez ljubov nema život, vika. Pa hvala Bogu. Ja i sad u moji 72 godine vikam, ljubov je pokretač na sve. I bez ljubov stvarno nema života. I ne se misli samo na ljubov u onoj najvulgarnu smislu na zbor. Ljubov prema čoveka, ljubov prema semejstvu, ljubov prema okolinu, ljubov prema životu jednostavno. Ali nekako pare ga prezemava ljubov? Ne, se slažem, to i treba da dozvoliš
Треба да дозволиш, треба да си тип што ќе дозволиш. Ако не дозволиш, не може да те преземе пара. Еве, ја мислам дека не е такој и не може да ме убеди никој, затоа што ми живимо сега, моje семејство, како што сам живела, да речемо, 75 година. Ми купимо следување, ми платимо сметке све, kad zememo... I normalan život. I posle ono što ostane se troši. Ako imam, trošimo. Ako nemamo, ne trošimo. Molim lepo. Znači, ne može mene niko da me natera, ja da gi potrošu pare jedan dan i posle cel mesec da ne znam što da pravu sa sebe. Ne može. To je znači od čoveka. Da. Ne može niko da ti ga nametne toj. Sad zemale krediti pa se zaglavile. Pa kude ti je pamet? Ako nemaš čare, kako će zimaš kredit? Колко ти е черга, толкова ти изпружиш ноге. Проста работа. Некако денешните млади, сега зборно хипотетички вика, кој е тај, има ли много паре, па да разговарам с njega. Не е тачно, не са ни сви млади такви. Молови се, не са сви млади такви. Ja nemam drugi primjeri, ja imam jednu kerku i jednog zeta. Oni sa za 6... Не са сви, али većinom tako razmišljaju. Ne, pa zavisi od doma, kako si vaspitan, ima i toj veze. Moji deca sa za 6 godine braku štedili 40.000 evra. Sakav stan da kupujem. Oni работив na 3 работни pozicije. Rabotan odnos, moja kerka je muzičar, sviri na jedno mesto, drži privatnu školu za violinu, pošto je violinistka, i raboti, i raboti, i raboti. Ja go čak nekad karam, vikam daj posveti se malce na toj dete, dete se čuva jedan put, pare se pečali v celo život. A ona vika, što mi vredi mene da ga ja čuvam, dete da ga gledam, kad ja treba da mu obezvedu, dete nema svoju sobu. Dete se igra u dnevnu sobu. Mi moramo da kupimo stan, ona živi u Skopje, u kojoj dete ima svoju sobu. I ja se s toj slažem. I gotovo. Tako i se razmisluje. Da. Светлина на душата, нова книга. Да, to je prva moja zbirka. To je prva moja zbirka. Ovdje stihom govorim, grupa autora. Sad ќе kažu, deka. Zahvaljujući na taj Facebook, ja se učlanio u toj grupu koja što se vika Veliki i Mali i oni imaju neko si udruženje na koje što sam ja član, međunarodno udruženje na pisatelji i likovni umetnici. Negde 40 zemlje, od 40 zemlji ima članovi. Promocije gi pravim u Skopje, u Novi Sad, u Zagreb, u Beograd, u Podgoricu. Dovađav ljudi i od Novi Zeland, i od Dansku, i od Virginiju, i od kudetine, međutim po poteklu od bivši jugoslovenski prostori. I mi se tako i družimo da smo mi jedno semejstvo ogromno i izdavamo zbirke, sve se to i dešava preko internet, naravno. Samo za promocije se vidujemo, uglavnom jedan put, 2 put godišno. Svi najde snage da doje, to sam namerno samo jednu donela za da ga odbeležu. Ovo je moja poslednja zbirka. Idete li, putujete li? Da. Kude najviše idete? U Beograd, Zagreb? Da. Na sajam, na knjigu, oni mnogo ima manifestacije od literaturan karakter, pravi mnogo. Ja prosto priznavam, ne može da stignu na svite, ali na tije što možu da stignu, koliko mi dozvoljavam, naravno, mogućnosti. Kažavija, ja trošu koliko možu. Ne se zadužuju za da trošu. Kažete mi, spored tvoje ili nekoje lično vidovanje, vi današnji djeca, da li čitao knjige ili Slava? Pa nekako, što znam, ne sam možda pravedna, možda ne sam realna. Ja povađam od mojih deca. Moja kjerka čita 4 knjige paralelno. 3 čita na engleski, za da ga održava jezik, pošto nema način drugačije da ga jezik vežba i vika, deka mu je najdobro čitajke. I ona mnogo dobro vlada srpski, ne da nije deca mlada generacija, mada ona je 86. godište. Ona zna i srpski, ona čita makedonski. Naravno, zahvaljujući na mene, kuća nije puna knjige. Dobivamo knjige, kupujemo knjige. Ja, recimo, ga dožive i to što sam mislila da to se dešava, ne znam na koga, na vrhunski pisatelji. Ja ga dožive da 2 knjige promoviram ovu i ovu knjigu, znači Vobestraga i Mila, da gi promoviram na Skopski sajem na knjigu i da
да давам да подпишуju knjige na sajam. Vi ne znajete koje je to neverovatno čuvstvo. Jer ja sam uglavnom pišuvala za sebe, ja ne sam pišuvala zaradi neku afirmaciju. Ja sam smatrala da je to moja intimna stvar. Ali od kako Koliko vreme godina treba da napišete jednu knjigu? Pa, zavisi. Recimo, ovu sam go pišuvala skoro 3 godine. Mnogo strane. 508. 508 strane, da. Da. Međutim, tu su opfateni negde 70 godine period. Opfateno je... Što čak da kažete sa ovaj naslov Tragivo bestraga? Pa, mnogo kažuje taj naslov. Zato je što junaci na taj roman, to su bile živi ljudi koji što su ga živele, taj život što sam ga ja tu je opišala, i njeni naslednici, osim mene, gi nema. Znači, oni su ostavile tragi, ama tragi je sa u bestragu. Nema gi, izgubeni. Nema gi, a ja sam ponosna što sam ostanala, barem to i da ga opišu i da ga ovekoveču. Bravo. A Mila? Mila je prikazna, jedna ljubavna prikazna, odnosno moja autobiografska prikazna. Vaša lična? Lična, da. Što opišujete u njemu? Pa opišuju ga sretnovanje, zapoznavanje i počnovanje na zajednički život između mene i mojega supruga, koji što pred 38-9 godine, kad se to počna da se dešava, beše jedan golem bum u Kumanovu. Koje se zapoznaste? Mi se zapoznamo u mesnu zajednicu Tode Mendolu, koji što ja beše sekretar na mesnu zajednicu, a on, pošto mnogo pomlad, beše predsedatel na mladinski aktiv. Slučajno li se desi ili? Sasvim slučajno. Sasvim slučajno. I vi kažaste, on ke bidu i gotovo? Ne, on kaža ja ke bidu. On. On kaža ja ke bidu. I ja mu vikam, dečko, zastani, mnogo sam postar od tebe. A on mi vika, lažeš. Ama ne te lažu, čekaj, daj kaži mi. Ne, lažeš, nema potreba ti da mi objasnuješ koliko si postar. Kad ste svega u starost toliko mladog lika, također koliko ste bili još pomlada na lik? Ne znam. Da. Važno, on, 39 godina smo zajedno, on ne se otkažuje još uvek od mene i kako što vidite, prati me, svuda me prati i danas me prati. I tak se zaljubim novo i nema nazad. I on vika deka nema to je vika projde ljubov, on ne priznava, to je deka projde ljubov i deka posle se živi sa navike, živi se sa interes, on to i ništa ne priznava, a on vika do smrti ljubov. To je moj suprug. Bravo, to je mnogo ubava rabota. Evo ovo je knjiga. Ovo je Udruženje na pisatelji na Kumanovo, almanas izdavamo, mi ga возобновimo, Društvo na pisatelji na Kumanovo. Mislim, na grad mu je poznat, дека той Društvo na pisatelji ima mnogo premrežija doživeno, propada pa se uzdizza, sve to je zahvaljujući na ljudsku sujetu, nažalost. Međutim, pa za sreću, pa Kumanovo ima ljudi i mladi i povozrasni što pišuje, vi ga sakav ubavi od pišan zboru. Sakav ga. Evo, ja sam sad u penzionersko združenje mnogo aktivna, evo i tamo formiramo klub na pisatelji, zato što ima sakav da pišuje. Ima interes, da. Ima interes. To je sa zbirke od taj almanah, tije 2 sam gi donela, inače 6 do sada im izdadeno. Ima ljubitelji na pišan zbor, naravno, ne sam mnogo, ali tije što sa gi ima. Duške, što može da im kažete, pa je pri kraju ovaj naš razgovor, novije mlade generacije? Koji je smisao na život spored vas? Kako ga vi živite? Pa evo da kažete nekoj savjeti za djeca. Pa ja ovo što će ga kažu, to bi ga kažala recimo na moji djeca i neka važi za svi te mladi. Budete česni, skromni, jednostavni. U to je golemina na čoveka. I rabotate. Samo sa struc pečaleno je slatko i možete da mu vidite ajr, da reču na kumanovski. Sve drugo je prokleto. Sve drugo je prokleto. A sa struc zarabotano, koliko i da je malko, slatko je i mnogo, ja sam malo čak i sujeverna da reču, sa nekoj Božji blagoslov, jer ima taj nekoja sila koja što gleda od ozgore i koji kako zasluži, tako ga nagradi ili tako ga kazni. Sa struti malko zarabotano, ke bide
оплодено, ќе се развие, ќе се расшири. А мислу дека нешто нечесно ќе наведе у некој зло, у некој несреќу. Тоа е моje мислење. И читајте. Читање. Друго е, пошто кажа дека преферирам тие придобивке на цивилизацију, технологiju и тако дали. Јас сум свак ден на компјутер, некад пола сат, некад и 2 сата, зависи колку имам време. Меѓутоа, не дозволявам да ми трпи семејство, не дозволявам да ми трпи в мои обврске. Ја имам пуно обврске, јас сам активна прилично удружение на пензионери. Чак сам таму и председател на Комисију за културу. Ама, имам работе што морам да ги виду. Некој ме информира, некој ме кани, некој ме нешто дава, пушта ми некој текст, песму или што год. Ама, читање книга е нешто друго што нигде го нема. Прво се најде лични мир, треба да се најде док се чита книга. Треба да си спокоен. Треба да си спокоен за да можеш да се сконцентрираш. Ако не си спокоен, колку значи за организам, за мозак, да го постигнеш тој спокој. Така е. Ако успееш да го постигнеш тој спокој, ти си се победија себе у даден момент, а после придобивка што ќе прочиташ, тој нема границе. Ово е една од подраги Да. награде од град Куманово. Да. За литературно за успешна творештво. работа. Да, за литературно творештво. Јас сум многу среќна поради тој. Мислеше дека можда и порано го заслужува тој, меѓутоа не е битно. Никад не е касно, што викав. Никад не е касно. Да. Задоволна сам, захвална сам и осеќам се остварена. И последно прашање. Волку убаво да изгледа жена на 70 и кусур години, дали имате посебен начин на искрено или има некој друг начин да се одржи ваква витална линија како кој е вас? Фала ако е тој комплимент, меѓутоа ја не го доживljавам како комплимент, затоа што ја цел живот живеам многу здраво, многу дисциплинирано. Нема претерување у ништо. Само тај некоја средина. И дали е фалба или како сакате сватете га, освен искрена здрава, пешачење. Нема ден да не испешачимо, речимо ја и мој муж сега, откако смо заедно, 5 па и 10 километра. Ми до Вруќу воду и назад га идемо без проблема пешки. Чак што више деси се со кола, дојдемо на кеј, оставимо ги кола туја, пешки идемо до Вруќу воду, вратимо се, кеј га изодимо, вратимо се, отидемо дома, истуширамо се и не вечерање. Не вечерање. Вечера е штетна. Не лошо. Најлошо. Фала ви пуно и се видимо друго прилику. Фала и на вас. Ете, драги кумановци и кумановки, тоа беше емисија с нашо Душанко. Видимо се у друго прилику.